Me formimin e Këshillit për Inovacione, konfirmojmë përkushtimin ton të fortë të se Maqedonia pozicionohet si vend i dijes, shkencës, kërkimit, inovacioneve dhe një ekonomie moderne e konkurruese, tha kështu kryeministri Kristian Mickoski. Në seancën e parë të Këshillit u miratua programi 4-vjeçar për nxitjen e inovacioneve, zhvillimin shkencor teknologjik dhe sipërmarrësinë. Ai krijon një kornizë mbështetëse nga ideja e parë përmes zhvillimit kërkimor dhe pilotimit deri te komercializimi dhe i plot, tha kryeministri. Нашата цел е јасна, да создадеме услови во кои знаењето ќе се претвори во иновација, иновацијата во производ, а производот во нови работни места и подобар животен стандард за граѓаните. Самата структура и состав на Советот, кој ги обединува клучните министерства и ресори, академската заедница и експертите од различни области, гарантира интегриран и стратешки пристап во носењето одлуки. Ова тело ќе обезбеди координација помеѓу образованието, науката, дигиталната трансформација и економските политики.